Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали мон, канали Қодиров Сайберхон. Як бардар дар шаҳри ғариб буд. Бисёр хоҳиш кард ки ман подписчик хитам. Як хонаи фурӯшӣ дорам дар шаҳри Калхозобод, дар Чикалов, тарафи Айни Чикалов да хонаи фурӯшиай. Ҳамира Ютуб да парту каналда хонаи фурӯшиай. Мефурӯшам хонама. Сухани бардара не нагуфтем, ина бардаро омадем. Видео кардесем бардаро. Ҳатман канал да будоред, подписатся, лайк, абҷақин, дастгири шумои пешраи мост. Ҳозир мо якта ба якта бардаро шумо да ҳамаша нишон метем. Иси пишти хонаи бардаро. Пишти хонай. Пишти хона ҳозир агарод хонара замину чанд сотиқ будаш ҳамаша мефаҳмонем бардаро. Ҳамеша дастгириро фаромӯш накунем. Якта ҳозир ин камтар пас як видеои гусолчи алла сал партем мепартем ютуб. Ҳамин рӯза пагаи гусолаи аллаи чорникёс мепартем. Урам ябор тамошо мекунем. Ҳамин навора то охира тамошо кунем. Ин навор наброен бисёр чизи хубай хонаи фурӯшай. Бардаро инҷа дарвозаи даромадгоҳи хонай. Инҷа даромадгоҳи хонашай. Даромадгоҳшай. Инҷа даромадгоҳ. Ай ҳаминҷа сар мешава, инам девол. Бардар хонаш сар мешава. Инаи хонаи якумшай. Инаи якум хонаи бардаро. Бардар дарозиш 5 метр будай, паҳмиш 3 будай, дарозиш 5. Ёшам бардар да фурӯшай мебел дошам. Ҳамаш ҳам чизе ки мебинед да фурӯшай, дарозиш 5 ай. Масалан мебелам хутамаша бардаро. 5 метр дарозиш, 3 метр паҳмиш, якум хонашай. Бардаро инами ҳамаш ҳам чизои бардара. Ҳозир ҳамёра якта ба якта мефаҳмонем чи хел табиати зебо. Инаи заминшам бениҳоят замини зурай. Ҳозир ҳамаи ҳамёра мо мефаҳмонем. Камака ками кан наворро то охир тамошо кунед. Набро инаи навор чизои хуба мебинед. Ҳозир мо бардаро дуюм хонаро видео мекунем. Ду дар хонай. Ҳозир аша дуюм хонаша видео мекунем, бо мефаҳмонем. Бардарои дуюм хонашай ду дар хонай. Иш дарозиш 5 ай, паҳмиш 3.5. Ина бардаро монтаж карда. Дарозиш 5, иш 3.5, дуюм хонашай баниям дора. Бардаро инаи калидоршай, инаи банияшай. Банияшай. Инаи бания дора, дамҷод бания дора бардаро. Ин све дора. Бания ина калидор. Инаи бардаро кухнишай. Ду дар хона, як кухни, я бания. Инаи шадия, инаи навесошай бардаро. Инаи навесошай. Чӣ меган ярушак? Меган чӣ меган навесош. Инаи ина. И бари хонай. Бари хонай. Инаи сином ҳамаша хиди бардарай. Ё ҳамаша бардара. Ҳозир мо оғул дора ёрам мефаҳмонем то на. Ҳамаша як ба як нишон метем. Обши хонаву чи замин 16 сотиқай. Обши замину хона ҳамаш 16 сотиқай. Мега ки зиёда то 20 сотиқам ҳаст мега то ҳамё аймо мега 16 сотиқ бисёр мега ки замину хона ҳозир аша 16 сотиқай мега исшам аймо мега 20 сотиқай мега. Инаи агар не агароти бардарай. Инаи нигоҳ кичқи дарахтош, картишка, ина чизо мешидай. Ҳам девол то исай. Хиди ҳам бардарай ина картишкош, агаротиш ол проблема нестайша. Ол ҳастай. 100%.
Надесин. Бенюя Джойзур. Гариба улучшаниди кабучдай. این چیزها همش این برداره. یه حوزی کول داره یا دا 20 تا او میگیره. حوزی کول داره، حوزی کول هم نشون میدیم. ما اگر تو شاید نشون میدیم درخت‌ها را دید، درخت‌های میوه دهنده. این همجا سر میشوه. نه خونه. یعنی درخت ها هم خیلی بارداره. یعنی درخت ها همش این بارداره. ای همین روز سر میشه نه آغولش های. آغولش این درنداش هم نشان میدیم. نه آغولش های. آغول هم دام درنی همیه. این درختاش نه اگراد نه خونه. درختای بلند همش همیه. همه اینجاش نشان دادیم شما در زیاده 16 سوتیق زیاده خیلی برادر میگه 16 سوتیق مقصد زیاد هم هست میگه. این همه درختاش نشان با زنگ میزنین نامروش همش هم میپرسین دنیاش. ما گفتم که کالخوزآباد در کوچه چیکالف اگه همین کوچه چیکالفه جایگیره یاش خیلی ای برادر میپرسین ما رو خوش کرد که بیا ویدیو کپارتو اوز شختون زنگ میزنین نامروش هم شما دا میتونم زنگ زنین. او проблема набудааша ҳамин территория ҳам хеле баҳдара. ин дарахтҳо ҳамаш баҳдара. جا حولیش این خونش بردارم. حولیش خونه اینه پشت خونه رازی نشان میتیم دونه با اینه پشت خونه. نه حولیشای نه اینجا حولیشای نه یو زمینشای بردارو در پیش حولیش در پیش خونش یک حوزی 20 تونه او دوره او میبره در حوز نه ایشان ای خیلی هم برداره 20 تن او میبره اینه.
یعنی حولیه پیش خونه ده حوضی او داره اوی کبود شنانگش این هست سای برداری نمی شنانگ او دمی روا اینجاش روز همی دمی روا شنانگش همی دمی حولی خونه اینه درختوشه این اگروتی برداره اینه ایش بردارو شنانگ ده اوی زعبر میای برای اگرود اینه دی توربه را دیده اینه ایم کتی او میروید همجا کتی او ست فریز میبروی برداره این حولی ده اینه یاد او میروه اینه حوزی او حوزی او دیده اینه اینجا زمینش ده او میروه ای زعبر این اگرودش اگرچه به نهایت آباد اگرچه خوب خونه خوب ای برداره همین برادر داد زنگ بزنیم نه بردار اینه گلوس شده در خدی زمینی بردار اینه چه سب سرش نوجه پخته آجی ما ادرسش هم میمونیم ادرس نمره همش هم میمونیم شما ده بردار نمره برادر چی گپ داره نمره برادر 93 317 12 15 93 317 12 15 نمره چی گپ شد این نمره چی گپ شد زنگ بزنین کتیش نرخش 140,000 سومون با ارزان میشه 140,000 معامله داره ارزان کدام میتن زنگ بزنین با همش هم میفهمونه یکی جا قرار داره حاضی نبا ما نمره رسیش هم میمونیم برداره 99 69 نمره رسیش 99 69 79 05 74 99 بردار نمره رسیش 99 69 79 05 74 انا این نمره رسیش نمره چی گپ شه همش شما دا گفتیم انا بردارو حزیمو شروع با در اپسیان اخمون مینویسیم در نمره اخمون مینویسیم با میدونین زنگ میزنین به نهایت جای زور طبیعت زیبا درختای زور او پرابلم نیست حوزی او هست در پیش حولیش او اینه اگر دم میروه آغول داره درختاش اینه درختای تیار هزمی تیاره زنگ بزنین انشالله معامله میکنم ایتا بردار بگونه نیست اینه بردار این همجا سر میشود خونه این بردار این همجا سر میشه این دیوال اینه خیلی نشان دادم تو نه خونه شای ای گوی فروشی گفته با زنگ نزنین بردار ای گوی فروشی نیست این خرج بردار 17,000 گرفته بوده زویده یک تا زویده دیم زویشته حاضی 17,000 سومون گرفته شه گوشم گوی زور اینه مرادارو خیلی نشان دادم تو نه اینه دروازش گفتی گپای اینجا میتونی که خانه کنی حوزی کول است اینه ما پشتی خانه نشان دادم تو نه دیدین همش فهمیدیم باقی در پناه الله باشه خدا نگهبانتون کسب کاری همتون در برار میخوام بگذار ایما خانه خوب گوی خوب شو بگیرین نصیب باشم و همین بگه یا پگه بگه یک تا اصولای الله میپرتیم الله چورنی پیوستر همون را میبینین گوی که دو تا پرس دادیم یک سودا شد امروز به حاجی شریف آوردیم سودا شد 9,000 11,000 گفته بودیم امروز شب 12,000 وای موندگی اوش سودا شد رفت گوی سیار امروز پرتیم سودا شد رفت نصیب باشه نمی خانه و گوساله و باید گوی دیگه نصیب باشه میپرتیم تا نوار آینده خدا نگهبانتون کسب کاری همتون در برار میخوام زنگ بزنین این همجا بیاین حیاتی نو بشکنین برادرای غریب کار کنین این برادر خانه شب بگیرین این همجا زندگی کنین بگیرین پرتین هیچ زلال نداره اگر چند به نهایت کلونه اینجا میتونی که با خانه کنی اگر چه او هستی
худо нигаҳбонатон бо ҳамашам бародар пирсен то навои оянда.